Is me se Fionnlagh mach glínan ha sauna in innse hami a mi neu blindjig agus agus hami cúpur mar fear-naidheachd de BBC alpa. Ha Gaelic cloich páist Bhòrd na me bheithese ha mi Gàidhlig móbar dianú arisin ar na radio agus teli ach cúteach bi mi Gàidhlig an y sôl yn ymain, sôl y hiwl agus díreach y brin me cwtcharajan. Chaim eisiau gw bwnsgolarig an internet chanel Gaelic ag ma farantin get a hat fi fiachin ri uns o'ch sy'n unia fwr ach chaim i gan y fwnsgol agus nyrstyn chaim i gan y arsgol ffilm tra fi yn y Gaelic agus ham i fi asasan yn imig jiffer rwt hyf na Gaelic agus sy'n mar a hannig mi gyfi clach y Gaelic. Sé flach uosach mór an a bhí a gúbar an na sôl na Gaelic ar sca a mi cynneoch a chrí imig differ gynne daine ha gyma chorus a mi carrigan I dhéanú leis a Gaelic nach bych mi ar dhéanú as ernest agus sé carrigan by mi brinris fat a túol agus ifis acum fat me bheitthe agus mar sin a scynneoch díreach bhí cynneoch a chrí imig differ gynne. Wel, cainam na ra mi na boig if mi gymasas le fashion and Gael agus differ project in a phàirt yn rei agus mar a hwrs mi hami imig differ carriage I dhéanú thornard yn rasyn mar esiampler hwyr mi corym y gol yn ôl chyn gwyeirin colori gwn yn Gael chynnych mi ri imig differ gynny agus cwtioch Gael og a eirin cwtioch agus hwyr sy'n corym ceol o chlwych agus fasyn ag a ffla yn y dundolg agus fa feed fas mar hwyrs mi am yr carriage I dhéanú amach sy'n ifis ac yn fat me fehe. A mes y gain osoch sporsol díreach fi brin le mo chwyd carriage fa har fe ac yn fod y fwnsgol agus a sgynio díreach fi gabrin. Stolum fi y giasgoch tor, stolum fi cwr siachat torúnia i'r flar yma agus stolum fi y giasgoch. Achgol y siarlwm as a Gaelic sé miodachig agus am isme gyda fachgol feed fashion agus a sin ceolchig fi ysmyrnjin me yin written thinking about something a miodachig. Gaelic de Chànan de Chothrom.